Lana ke kuseSoweto lekulilokishi lelikhulukati kunawo onke eNingizimu Afrika. Kulana ke la kusuka khona tihlabani letinkulu ebholeni letinyawo. Singabala kuto Jomo Sono, Dr Khumalo, Kaizer Motaung longumnikati weKaizer Chiefs, kanjalo nemufi John Shuzi Mshwewu. Bantfu baseSoweto bayithanda ke ibhola ikakhulu enkhundleni yelubhuqu. Nanobe nje kungumnyaka lomatima lona, kepha batha kukho lokutawukuma endleleni yabo. Ngizama ukukhuthaza abantwana ukuthi bangabi uvandli kakhulu estradini. Baqoqeke abantwana ngoba si end up abantwana sebebhema ama drugs. eDoornkop Block 7 inkundla beyigcwele ngendlela lesimanga. Ingani bekuqhubeka umcuselwano lo watiwa ngekuthi Sinekeneke pre-festive tournament. Lento siyenza lana bring hope nje ku community yabona. The government he donated us with medals, soccer kits and the lima here. We call it a kalak. Kuyacaca nje ukuthi bantfu bayatifela ngaleli bhola letinyawo labe balibukela kule nkundla. Many of the COVID regulations, sanitizing and things like that, even our food stalls, all those things. The community loves soccer. Soccer loves the community. Let's bring the two together. Mineke, Mpiphuzi Ndlovu, leti tindzaba te SABC, ase Snake Park, eSoweto.